ya nyama mrebia ya nyehwe etan ka action ase nipa 20 ugunsuni Obon brother sent ye wi adwuma na vivianje hu pusi che ye de ne kokonfa no che because andadwini mu ni nyina ho ni twa no nti nyame kura ne boy ho banka bibi betimi atu yen ko ya nyama mrebia ana yesa ti sa sent no na usan ke stop ya stop na nunuanom actors ne actress on say say maka men sore preko pese me ko nso makoye movie me ko asieye akotwa movie me ko ba bia yesunsun fie bi akotwa movie me ko koye bretu bi me pokesie bi akoye movie opa openfa wo lie okoye movie akogire nsuom ho na akoye nyankawade nsuo na akogire mu no unim de eda no kura mpa ho de ko nsuo mu no e bia na nsuo de na krada eda yemfa nkomu a obedwane ne ma nso na wako wakushia be menipa afutuo bi pa o onam na se o ko ba bi se wa na onam na namwa na hu sa se bibia to wani men bufu steps da o de gina hodin na ansa na bepusa wani na wayɛ dɛ wapusa ade na ato wani no eye sunsun bi na o kopem no ne ko bompu ne mpu o na amma wo san enu nti na bibi to obi ani a bibi to obi ani na onam a na oyɛ na dwen sa se o movu a otumi buhwe at the moment na bibi beto wani na abebu ani kɛ no sunsun bi twom betwam Other finance some more cover Embrakesi Media. On second video ya no subscribe to channel no. We are no like it. Now if you watch our comments or comment section honum ede amamia so e da shonko kese no ede yenkwa asanso ache yimbio na nakese oya ade ye waje na adwane e ba bedi nkomo na ene asebe wa bekasa fa ho video bi a interview bi a Wayosi actor Wayosi Kumawood actor wakako grant recently ya or nsem bi mu a watch say tough time e Kumawood movies no time na wo bra ohun say saa bra yi mu de mu aye den ama me bra bi a omokọ so mpakotwa sini say what ya Wazenga saa movie na trendy pa me jidi say na we fan of Kumawood movies also hwe bi Wazenga eno ka say time a omkakotwa scene no baby a location no mokoye no na enso mienu na eda honom na director wo de omo or director mo ka say ompe enso na edikan no nemum de wa akire no na wo ka kire ne say enso no ba bi eda no yesi eho yehu nti anka omo nyayi omo fa de wa anim honom na enso wampene so say ehwa na openti ho na wo say omukutwa na bra omutwa sini no na ote say pampan bi atwam na bra omote pampan no obi ayedin obi ati bi nemum eye actress Vivian J Lawrence ono na wote say aden na ase bibi bon ha sei sa at the moment a waka asasem na ansa na ombetwa sin na wie no na Vivian J o kyerem a afi na nani so ebiri no ase oya yare mo de ne kokonfa no Teaching Hospital sa mre ni mo no e ma omokoye na time ne condition na no wom no omo hu say ye hunhun bi e na betwa mu sa mre ni ye be kona kotie honom ne so aba ni mebre na twa na nsan mekai ye hwesi usinia na ye hunu se ase na wotoguso na de ye teye na me bisa ho yesi mukotwa subruku konfu etwe sa Emmanuel no ani yesi BBC yo se utete bi me tete sansem ni bi betete yesi Emmanuel no man koda sibi na edin no subruku no jese Ghana de wasem si a o sinia ye twa ya mu se imu bi nya effect Wazenga the Prince of Katanga Wazenga sabe na mu school mo ni o yekuru maboabo na shubu konfutu no sabre kwa na mena na ye ya okay before say ba betwa no sabre kwa na mena ya na ase ko ye say ye ko twa no bosum so no na Ghana for perception okay o mafa be Wazenga itwa no ya bia o say to school o mfre o say akropon yeah it should be the from friends say o abi say yabe yabe ensio bi hona the jire ni so po nso na emie no bobo ba kwatra ansa na no da wanti the jire ni so po second one no so second one there we are less busy na otumu a ebetimi ndi wakọ hona the jire ni so po okay and chuku ti hona ye ko twa 19 ni nyina ba 12 since as a 15 since ni e twen ama 9 aba ansa na ya adwuma name etititi wo me Vivian J one other celebrities
twentwɛn nti ɛbɔ 8 no ana ya nyama mre bia ya nyehwe ɛtan ka action asi nipa 20 ugunsu ni Obon. Brother sent ti hwana Vivian James wayo inso ya se ɛbɔ nam mpacha ka ono tum adwuma wia na yɛkɔ ye adwuma na Vivian James hu pusi tete yɛde ne kokɔmfa no ti because andadwene mu ni nyina ho ni twa no nti nyame kura ne boy ho banka bibi betimi atu yɛn because ya nya mamre bia ana yesa ti sa sente no na usan ke stop ya stop ye wiesi adwuma no ana mache no na bibi yare atondo sa asam no de na no ko kan ye no se sente ne ewura ne mu no nem ne nyi ti ye mesre enye subu konfutri na Any amanfo na chechire nsem no mo kire. Odofo yese Vivian Joe uti wa Yosie no mu nsem na wo se ne yawe ni mu ye den ema sa abre ni mu na afi omo hu de omo nyanti na wo se omo ko nsu na omo ko twa sin ni wo mu no na omo ko yi apaye bi ansa na Vivian Joe ne ho ato no eno ena ne ba besua ne ma bi afre mu se minim se wate bi me yanso mate bi se yese honhom bi wo ho no ma wo de pampan enam utumi ejina baabi na pampan bi abetwam wo wanim ebi bon pa ebi so ye hwehwehwam minim se wate da se wonte da nso de a na nakese agi na adwa ye wa honhom ene pampan a omo betwam at that moment obete ena honhom nso no so omo betwam na se bia wote sa pampan na die na nipa da se ne wo se woye se ne Vivian e ka se ahabon ewom se okan na mum na ewo se okan anaso se eni se nka okasa asem no yebekọ ne afina nkomo twetwe no ase okay se yemo akọ ama piao ene so ye share ba ko kwa sa ache ade ache ba ko bi jabe ne de ade ache ni antiase mfra ichi okay nyina aso ye abrabomu nsem emra ye tiase ye mu ye de ye ne nsem ne nam na sebia mu sebe nya ado a empanimfo se uchinyifo ne wu na ansa na ye beto we so no ye me pese me ka ema ahwefo nyina tene se onipa se opese o mpe se o tiase se o ntiase ye ne ahonhom ne nam okay eno de wanye ani a ewa wasem ade e ho enye irade bi ena nya ade be asem foforo na enipa obeta jechi dipa wo wiase e Christopher okay because Jesus intino mushi ebinom sadio do no a mu bibi say in the name of Jesus intino e de bibia Christopher ntie ka o man tanyi bibi pa dipa e Christopher ena ye nuanom bisu nkramofo bi no okay ye nuanom Christopher ko alusuna fo o man tanyi bibi ani okay so ati ase nti ne wiase wa anye ani a wa anye no ani a ebe de wa mene esi wonu ma na amene nti gidie je ledi udi a na emu aduane emu hoto na ebo a onipadua mu nti esi gidi na sa ade a wudie wa ni di a obewu what you say the power ni di a obewu nti gidie asem kyerese ade a ekomu na aboa wo nti gidie re kyerese asem ne je ne mene to yam te se di udidi na emmoa wo okay nti gidie ase kyere no de fe gidie no jina edi na men nti asem no fa yesa aduane a wadi ato yam ne fa nante na nya dai emwa okay nti wo se wonji ni dia wonche nti obi a wonyi bibia ni no wonche biase se ntire mpanimfo se ochinyifo ne wu okay do otaidi achinyi ochinyifo ne wu ochinyifo na asem to no obi otaidi achinyi bia no mpanimfo se wonye chiba okay amaso betena se obi a we nipa wonyi bibia die wonde achinyi na hunu bi ende mi ankasa me hunu bi minim boys be 5 opankono a se kofi dwuma nom na se fo minim boys be 5 opankono a ya me kan boy obi nim de meka achinyi gie ni wo muhwi wonyi bibia ni wa nu ba bi ato no wu we say aduane wa anyi bibia ni aduane na amen ebe de wo mu acho watema se esa kombede wo sana semete ti gidie
se wuji bibi edi ahwefo de ka emphasize na mo twedi ampokwa me tutu bosia me otu nsuo ba wi abo hu ba hamba no ba no oduma boy katama da bodwo mo gedi mo frisa ne otwedi ampokoko na duma la kwa na yeda so te ase na wo ya de kese obrempon kroko ta no konfo na me mo hia o kese media se de menu aba edi kai ede to mani mo no na dare de nyina ye made kire e made sua se de obesua ade na de atukutukuom na de atu namu na wana mo turu bibiala ebeto wie pe de amawo na obenyina che e wo dada asetane ablabom na betuma mu wani ada ho na obenante a unhwinti na unhwinti mpa onhwe ase na sebe mu sebe nya adoa obehunu papa ne bone nsonsu ye dantemu obehunu sebe nokre ene papa nsonsu ye dantemu ena ye de sum ene han nyina tuabom ye mi ehunu sum ne han nsonsu ye dantemu owuo ene nkwa ye hunu ene ayeflo ene awade nyina ene owuo nyina aye baako ene fro awade ye owu na ni nyina anye baako ene obi wu anya pin ye mo aben pin ye ya ayeflo so a pin obi wu a ye twantoma ye ya ayeflo so a entoma obi wu a ye no aduane ye ya ayeflo so a ye no aduane enti se ade akere gina bu ye se ya se aduane so ne de ne de enwusie fa mu sa na wa dwene na kire o sa enti ene ne ye ni ahotoro ye beto mpanimfo no bibia ehye dem ayi se train kwai okwa esa oprekesin ya bia wo de eko na de bi esa obi alo kwai efa so ta de sunsun kwai tie ta ne nipa kwai enti se wutu ne ma bom ne wan hunu ensusu ya da wiase a unamwa wo do numsa unam train ne kwa so no kotujem akoyi se kuru bi mo se mo dan abo ho sa unam na wa hwe ya wo so kasefa na ne de aso wa ka bi kuru bi sa wo unamwa wa juni so na bala de ko kuru bi dem unam se unam kwa mu pa na wo lo bi de aka fa so wo enipa no bu ko fo bu da ku yo oh asempa so do waka no ti biase ti si aka no kra ne papa edi kontopo gira abum ba ko nti ye hu no obi ye boni a ohu twa kontopo atri nua so a ne yam nhye no emfa no ho so na nka ne obi wu a ye di abuada ebuada ne den mabuada aha eni ti fajiri obi wu a ye di abuada abuada no ye nso ija no ye nso bochi ano okay mu ne di ye ne di abuada mo buada okay ye di abuada nti se wo na odofo ne me a wo du anwumre no a wo be san kwai kakra na de abrɛ go adem na de dokun bi atoso na wa kikire ho ne hye omotuam aya wo ye na de abɛhyɛ me dem ko de na me di kakra ti nso ja okay ene ayi ase ye wo tim na ansa na mekwa kosi efunu ne kura no pa no mdi ka atwa ti no na no ade bi kura me ko huniye na no ade bi me ko huniye kom ye nua komfo awuo na sabi me nua komfo bi ti ho ya same nan ye difufu pa ne abenkwa yesi de ho no beka cho se yesi de ekɔ ne yema ne nkɔde aka ne ebo ho ban anan de taisi isi ai obi su kra na ofre banchiwura nyame hu nipa bobo ya na nipa da se ne de ho koto de ho beto tetifo na na wo se mo de gu wiase enye nipa bi o na ye na mo nipa de na mo na yesu ne ba ne ablaba ya bobia de na he nyame animu nyam onyankopɔ abɔde ya sɛ no ye ninini ye num kasa nye de ye mu nipa ye nsura de ye mfeli ade enne da abontere kwa no bi de obata da no ofa no da kuntu odi no oni dai fa no kwa da mutum oni dai nka okwa uncompleted house no nka de nipa na kwose isi uncompleted building ni nyina sikuru na no bi a kye se hunu ya ka first na hyehyɛ e fa no kwose wiram se wiram de ho yesi ye mfo ba so ngure de se wo de dai de nya wiram e yesi de so de ho ye sis ana meka sisi a mo mu si dai no mo de bakuru no de ba de ti de na he wiram mo pagya no de ba sikuru de hye nguram na sa o si ewi o si edu achi da se bebo ti na wiase bibia yi bia anya papa he anya nyankopɔ de bo nipa asa aka ntwema nipa eti wiase nipa na eti wiase
empanimfo kwa ye wiase kra entese ye nana no mpanimfo tetefo no sabi mpanimfo kra sabi fa jibi bibia sesa bibia anya papa panyina de kra obeya akere no faase ne ba ne nana bi kra enkoyie koyie cause nana nso watra so de mo am ye preaching na mana dwiri nyina sei no kra de ba akopɛ maka ye opeye nyama sem ye batu ye mpanimfo no na busum nti ode amamre ne amane de bone de bra ene so amamre ne amane ne se ye busum sem nti nye ye yi atwa asem nyina no nti de meka wo ya meboa eno ano no akwala ye nwo ne bra abaya be ma ne koda wa ye chiri bra opo musio o ma me no papa mo nyamane wan tete akwala ne yi eso ene bra goro we ene bra goro we na akwala 13 years kwa ne ne da si akwala no dwuma mu di kra panyi no tumi akwala kete 13 years ekoya dana se no o chema mpo kwai o chema ho wate kura ketwa ase o de no boys bi nsem bia no mo kan to di ntwo mu di akwala bi okofa no 13 years woni mi so okosoro woni oba akwala ne da wa ya akwala fa chinja cham o se be ma na dia na wo ya ase de wudi mi ho abure Figa. Chap. Said you are no dear. Why is it kana? Miss Yama, come here, boy. Then crack it, Cotti and my uncle, I've been minimum. Who paid you quoting? Crack it, quiet down. If I say, Nina, your mamma, your money, your true, Bibia say, Bibia and your papa, if you ask not Daniel Mutu, a quite now say, you just say, slowly walk, young factory, o ya boy ni wodua ebiase ye hunu de ye ade nipa na ye nya kura woni ma de kura na wo ye ne ko wonim senye se de wo ye ne ye aba na mi fa nipa bone nchai no me ya gen sachira na yen kai tete atempo no na mon kai kesi media na kesi tv da ne da nyina na yen sua de ne mfa moye bla na nya sa enti du me bia se be mi ankasa ya na me feel proud mami ame ho kakla enipa bebre ma me no say ikofo bebre frame senkyerechire abo mo ma setram ni miema bi o mo hunu kwai bebre yes ye ni me hwe kura na say Nigeria fo bi koye ni ma boni bi koye sacrifice o Nigeria o mo Ghana ha o mo koye ye ko mo ko jisikadru ye nkyerechire ya o mo se san be say o mo kai se kokura mo chi mo ba bi a ablabo ye bu nyina no ye kotua soka it won say ska obinya kwa faso bi en wasesa na le kuma se o se na ya na amochine de ya no wosusu na ya sa na yam hye no na le kuma se kai o da mini a be chia o ye fan kase so ba ko para no o ya da ya amochi wo ho amochi de o ya de ne ya wa hwe obi twa ba o land memu na kuma se da wase da ne da nyina no se de o doye pa no se de yenuanum bia minti bobo mu din pim da wase wate ka fla na tentem so aye ko no ewiase onyankopon bo wiase no odi atenka ebu ni pablabo okay efa uni pebia ti atenka no electrify wakoma no na aka okra no ne dani da nyina no atenka no eboa wo ema hunu ne mabie ne so okay atenka edikai ni ye na no ma hyenso utu kwai opie ya wo kwa pe Ohinti ni na benkum a pe ekwai na wo kono enye wo so ye dey o sai o mistake kwan so bibi besi ama samato o poli ne nine benkum a okay me ko baabi na me poli me nan bi fa ekwai mu nya wo se me sai o nine ne me de no an okay na se emfa ho ne benkum a nan ni fa baabi itu onipa bia wo na senso ne na tenka wo nyame de ma no enti se obi efa akwa we so na ya ade we a wo ko fa sa akwa no so obi e be yu ama okay na ye obi so wo ho a ebi obekọ baabi a asesa ada no ne nipadua mu no onya okay ne bebam no no aka no obi ko baabi ne na tenka nyame de ma no me sora na pasa be ko baabi ahimachi ye ya ahimachi na mi sia be ma enya ma me ukọ baabi ahimachi ai ahimachi mu
na wo ya shia yemu nya bema ntete ye no na wo se de ya na me shia sori bema kosire mu tu kwan no na me hia bema okwan mu se me pie firi bi fie na me hia bema okwan mu a ekwan no mu nye eni se e wo akwantu na me to de me emwa me na obae ene ye nhyira eso wo shia obae de e se ma ye nhyira wo sa na nyame bo mu me dia mabosuo ene me boba nyame e de ama no e de ma me no e se me ma nye me me ma nye e ma ye ba me sori ahimachi se me ko baabi akoya ade ama obi ana me kosirem ana me tu kwan bi na me hia oba ade a me koye no bibia be koyi se me hia be ma sa amane bi kura na bibi na me koye a enkoyi me soso ma hia nso a me sunsum anya me de ma me no me hinti me na nifa enyiye na wo hinti benkum me hinti benkum a papa de ma me nti wo bekọ meko me hinti me na nifa me nkoda ade am ye mesai eya die kwa na gold kwa na mekopa because me nkofa gold ndia be fi ahwekwa wo kwa na gold enti woni pa bia wo ne sunsuma tenka Nyankopon de ma okay na dia wo ka nyina besi de na me ebia metie me hu se me kọ baabi atenka we ya menya wo sa me upe bibi ehunu abehunu bibi upe bibi asua abesua bibi na abeya hyansudie bi de am bibi okay se wo no obi nam na asema me ne kan na se ye wo ena wo de wonim se wo ade a wo kan ye rare true e de ma wo ablabom ena anu nua bi nam na ka se de amehunu de nye ye nsai wo nua no be ka se bosom ji bosom se me di me de me enko okay ana me boa onye na dwe so ope bibi asua ena onye na dwe so ope bibi ehunu ena onye na dwe se wo se ne ma bi so ahyenso no de ahwe okay enti obeju achinyi se o e de ai you know in the name of Jesus de ai ya bom paye nyame de be ko de aba wajimi efise wonim se Nyankopon si wo boni pasa ne nse so se de wo de Bible no a ono ne e de ka no so de Bible be kutu o se nyame Nyankopon so wo boni pasa ne nse so de subai de ai eso enti atenka wunya ne nyame na de ama wo nsa me kan kire wana Jesus was self one free through wo me kan kire o say na ka say Jesus ataba ya wajira say Bible say GDNT ye betieti a wo ne nyanya nkire so ko tia wo so nkawa you are dead what did you do na pentua wo ho pentua ya bo ano asense ne fia Jesus na adonai akwo so na Jesus abeso na ase enare dade e boso adike when ntina wo da konfuache ye operation ayi konfuache wo be ko bochire na na de wo pere ho ye awo wo boni ama moje tu ono wa nyu ntaba wu moje tu dudu abewu wo ba emre ti adwene no anya adwuma ni paduare be say wo de Jesus e ko wu oh o ka se Nyankopon wajimi onyimi Pati Yesu Kristo na nkasa kwa no no ba asase su no ase de momo ka no ye okopie firi obi ma so no kwa no o ma nani da ho ye careful ba bi kwa na ne nemu ode no empire bo no kwa no mfifire na ntrese moja no ankasa meja ka be ya masa kum we empire me ena o msi kuruwa ena o mchoto o mpese ye be ka no plentidi a kuruwa be na empire me kuruwa so wo de no mo nsu ana de no mo nsa na nsa na enwunu no empire ekum we ne nya dai empire no because maybe na do no hu se mo de niam no hu nani so na nya papa ento so yesi wo no afiri ni pem so wo ba be gidi pankwa nti wu nim nyansa ti na Bible se abadwemba ne betuma di akra okay oh ai no bon sam e de ne ko be poso o de se woni nyame ba no ahuri be wo huri ka tiri me so mani mu o ka se Yesu wajibi wa huri ene ti woni nyansa ko wo se wa twe o se so owura do Nyankopon na o huri he kan ti ba be so se ja ma ne ko mabu se pe o mi na na nyina ni o go just 37 na de kwakoto ati onu Yesu Kristo na nkasa kwa no ba true Bible no kwa nani dawo dane boya bodo wo se enye abodo ni pe anko o wi a obere na ebo no so adane bo na signa tutu wo sinyina abedwiri wati wo da we mu nsu anyansa o Bible mu no asa bibi no mo so den sem hunu kwa na de mo ti Bible obi ka na wrong but on tiase so atiase ti se wa antiase a hwe Bible chinyi abanyina so we se me de na ye we de na ye nyina na ni nyina gida se Bible no o mo ka won tiase bi se me sofo se onu nya da gentrase na Bible no me farase se Genesis chapter 1 ka also kai chapter 1 sa di ko si o go se na asem bia na o ka no e be chiro the point konti a
we so sa word no as a sofo no e be kwa koyi bia chapter 1 verse number bia 15 no akoto sa asem no kwa no di no dey preach enti sa atem didi o se abosomsomfo nyina emmoafo kwasiafo na wo de enti a wo so sa word no asem no to one kai beginning no eno hu asem konti asa asem de be hye ho say Bible na kasa we read Genesis we so we read nyina ekose na wote a na wote ase na akire asem bia na all kanti a ne de opeso wo kire nti a sa word no e be hye I say we hear movie no wa hwe amanensi wote ase okoye no na wan firi ayi ba ko a o ye ya 7 8 9 10 what green ya ju we part 1 1 guy 1 2 3 we firi at 7 8 9 10 three so papa ye go akire ne ya nkoto ayeda enti isemi wi ase ekọ nyina no ma wani ankasa na ho enti wuru nua nam na wo yonku bi nam na wo sue hunu bi no watenka bi a wo hunim ekire wo no wo ka kire wo duare ko bedi do atem okay wani watema obebu abem ama wo be ko ama wu akwakosia to bi sa se wo be do be hu na sa na etie wo be so sua wo be hu wo be so wo hu obi ho wanam na ne sunsum da fam a ne sunsum na da fam no o se ka ne mpanifo de sunsum hwe tabu na ne sunsum na da fam no o ma kwai ma obi ntia sia sunsum na nam fam so so ne se de pa ya wo nam a edu anyuma ana wi aba na sunsum no ebi ho a ebedi wachibo so na abedi nchemu obi ma kwai ma untia ne sunsum so ono ne sunsum na eda wo no a ayese de ya horo picture photo de ama no ne photo de da wo no utia so a onimade a ebe ha no na blabum sunsum no ai sepa na meka kire wo na sunsum na ankasa na dabi ye beto mpanimfo bi no se wona mo na se oye o se aso utia mi sunsum so enti baby ane na baby nam no sa bla no be ne sunsum do no ono na ma obema da abada mo ntem okay se ne be ya wuntia enti sunsum ne da obema bedini nchemu ha so ati ase beto ko kawe bekasa bonsamsem woni se nyankopon de saa de mani nyina ne nimde de amanipa ti na o Bible no se nimde a me man nim nti o ni nti o ye de o mo yira o man na yira nimde o mo nimde ay ko fo bi se o ye ko malam bi o se nimde a me man fo mo na yira afa zo kura wa se de yi so baka le kura be bi obu ye de me sira o media saa bele de o se abo kotoko was it intimi no then so ya chene to the ababo ade ena me ka se nti o si bi intimi na boy wo so no aka se be wo na ede ne ye ko chena to de ka se ya ko body ababo ne sa be we die misra wa media papa sa be de be bi ho aya na wada de ade wonu no de nya akom de akom de no yi wati yi me to me ka ma isi o asa won se na anti twi de mo ye wati sa be no obu yere de lokure nya be papa sa abo akotoko o se bibia no obetimi no enso ye chene ena o se bibia no obetimi no ena me ka se edi nti enso ye chene to de aba e bo ne yam be bitimi no e bo ne yam ma bitimi no unni subara to o de so ne kotoko yi usoro mu akasa ebe wo na ya de ko tera de ne enti obebi wo asabe ya na madawroma we de minia no ye nyina asabe o ye nam kwai ba akoso na bebi wo a madawroma once ya wo de asabe ne beto dwa e beto TV na radio so de e ku wiase nyina enti ne ma bi wo a madawroma ya na wotietia na interview wan so say e ho de kwan da ho ho de kwan da ho oje ho so onim se sa be ne ye wrong ebe so ati asie ona also ka o se nimdi a me manfo ni nti nti o te ne nche nimdi a oni nti wayira ti zala ko ayofo ya parasale ya to so ko tentem so enti onipa onyankopon bo wo no obawie odi bibia de bo ena oma wa honim ena okra no odi padua mu atenka ene ahyensode so ati ase enti ye wade bo okra wo kokwa bi a saa kwan na wo koro wo se bi kira wo se jai ujaya se nipa bi na no ko be wete se ka bi ko no ko tie mo accident bi asi beto ko nso bi beto
okra no e kasa kyerɛw okay eyi nka ye nti sɛ wo kɔ baabi na bibi ye wo sɛ jai wo so gyan okra ne kasa kyerɛw no okay nti Nyankopɔn matie mu mfiri so mɛka kyerɛw this oba no ka sɛ me be jai ansa no we jai de to so biem honhom bia woni ho hwia okay saa na di pa bia so tie nti me fa saa kwa we so akyerɛ enkrofo adesua bi pa onipa bia na masase so bia ho pampan o okay nti oba obu ni kunu pa no be ni kunu no sɛ ɔfa atade bi ne ntomago kura no a na ntomago no otimi ti hwa sɛ sent atade wɔ mi kunu dia no correct ebu a obi to metwa mu sɛ asomasi wɔ ya betwam nti ɔba ya obu ni kunu be ni kunu pa no otimi hunu sɛ ni kunu kura no ne ho mframa bi abefa okay ɛyɛ honhom adoma nyame de ma ni pa bia na nam efi enkekaye bone eni ye ni ensuade eni bu ye mu ade ne amamene ne amane ne me bi akata so ntiro ama sa adoma kyede nyame de ma ye ni nyina apepa and I see omu the spray crash say no ne kunu sha atade obetu spray go ne ho nti ne kunu spray no ode bi ho eni ntire be ka the secret of the marriage achiro okay e ma bebre o se me ne makola ate makola na gimi kura firi me nsam secret ye ba kope dia o wale ukunu a kebetimi a ukura tade me ma o made nsida se bi a housemaid a wote wo fie ni nam ka kiro ukuna tade ma ne nsumu nsida ma ne moboda ma ne ntoda o bed sheet a o daso me ma ukunu e ma o made nsida na ne made na be ye dey wo fie so be no aduane abesie so abesie ne em nkwala e ho maame ene me ka sempa kire mo atiefo ne ahwefo Onyankopɔn odi adoma kyede na ma wo kwa fanto ama na onye wadwere sɛ opɛ bibie sua na anya wadwere sɛ opɛ wabla boyie onye wadwere sɛ opɛ wonyin kyerɛ na ya atrase sɛ ye de ne nananom na omo wade na ngu okay ye de ne nananom awade begu mpo a egu wonkuro na ne de awade egu TV so ene kogu ye de ne nananom sabia mu sabia nya ado na omo nyini yo na omo wo omo nkwala na omo nko a omo no omo tie okay beto maame ni bedsheet pa ni o maame bedsheet onu okunu da so ene o maame sabina ikura tade a na ehye no ama na kura nsida jeda kuru bi a ho kire be baba just one day bi no dey am o se ko group be ba over tade ma okay and omu si omu kunu boxes mo no a akwala no o made no o si mu bedsheet ne ukura tade no na ukuru no hwa edo abade mu okay na wo sie no so no enam se bedsheet na moda so no a connect with enana moda no e de ama bema no te bema no hura ne call don intentem okay asempa na meka che hu no movie mo ebu akwa kosi niema ne boss ne mo tumi hwie mu na wo ha gentade no okay we siama emu sunsum ni mu do no atenka na bani mu bema no so nya atenka za saa de we nipa so masi na ye ento hura ne call do no na wasi bedsheet na wona so bi obeda so bi bema ne betu so himu no obe himu no papa wo himu no so a enam so ye made ni entan himu no enti for the cruise okay close of the road ono kra we feel say o mpiem obi anye ane boss so atiasi onye himu no so nsa akwala no e bi kra wo ye virgin so atiasi sebia mu sebia nya ado a ozo bi kra sebia o shi ana anya virgin waguru mu a kakra fai ansa kra no bi shi so atiasi say wate anu ama virginity versus architecture hey na nani architecture ne de na chirem so architect de nkene ele de isere la ele de nkene virginity fa on be let's just so architect so wonim de o da isi aha
What is Into architecture now kind. Let us say who we are. Okay, well who dynasty. But virginity need you who dynasty. What I say. On architecture, Yes. architecture. It was what I say. The way you actually laugh, baby, was all Pamo Ban was a member. So also Ban and Trad, the idea was who are the enemy. There is one really cacraca. What I say. Did I go for the Atenka? Meaning, do we have many pa? So, the toss will be a moon. Said the nipper be one who here. Sana, okay. A dream may be a now, oh, why, may a dream maybe now, why a home, how do I know Monamontel? See a tiapa, over test will be no jot to pa. And so who pass on it. Biasin ho no jot. O de ko fetch na twa dan hu nyina asia. Hu bi o no jot. And so now what's a jot pampan? Pa hu sa se e be o pass de o timi nchen. Okay. Eduru baby a obeti cent bi a ni hwa no sa cent no. Hu bi wiase nti bi da. E beduru baby a obeti cent bo beka se bi obi kura na se bi oyi mframa boni. We ne yem kakara. So na nyobia. Na nyobia. So no mo dey show omo mo dey show. Obi show bi what dey also so te se bi obi na aye. Obi na aye. What do you say we ya wo yesro wo ya. So na wa sekire. Okay. Then say mo ti ba bi kwa na mtem from aboni bi enye se obi na ayi. David. You didn't from aboni na my example, but you from for show. Na na sabeka. Also for my ya mo ye group mo hu dey awo yi from. Ai, di if you are saying kasa da ho no na nanom de Yankopon bu onipa no ye nanan no bo won kan ye ne aka nyina ye moa obi be Yankopon betu ama wo ade bi pa ka so mu oni ba ho so enso so wontwe wadwene nkoso oni be ba ho so se jema no akoto de jara so fisi okoya de bi kwa yetumi bo okoko ba wo no wani ma ho so the kai se ni susua boy bi na friend George na yakom yema suye champominim hono na yakosa nsuoro no ye bibia na George eko nsuom hu bia wese okọ nsuom akosa nsua okwa ba se okohunu bibi no de mekaba dakro oje chinye koi George ira na nsansa no oba okay yes ade ne bo ne kokọ wentie okay Matiasi enti se ukọ baabi na se baabi a ukọ no unya sent bi a also hu sa huhun bi eben be manipa afutuo bi pa o unam na se ukọ baabi se wa na unam se wutu kwai na namwa na hu sa se bibia towani ase bibia towani pa bibi towani a men bufu steps da at the moment they beto wani no gina baby awo na o de gina hodin na nsa na beposa wani na waya dai waposa oposa wie kura no abetimi a gina ho be se be 2 minutes asana wa movie ade na ato wani no eye sunsum bi na okopem no ne ko bompu ne mpu o na amma wo san okay enu ntira bibi to obi ani a bibi to obi ani na onam a na oyera dwen sa se o movu a otimi buhwe okay at the moment na bibi beto ani na abebu ani ke no sunsun bi twom betwam na matese se enten time ana se enten ya o se kwan bi wo ho a nipa afem obi abefem ozo ko fam ana ya dai na enten bi a kire wakwaya yesisie ene epo bi ne nwunu bi a yanwene wase okay into that time no such obi enten tata kire obi a no se olaki iswa obi enten tata kire obi a no ade bia na obi bekwa akwakopa nsa beka awokwa ekurusu onsanka obi enten tata kire wo no aye bad luck na di wachi isisi wakwan no enye papa tintin tata kire wa also ope baby fa okay so we know been so antentan tie chichiro but o ko baby na antentan chichiro no so bo ade ba ko no ano isi ukwan no enti se wo that moment se wo nipa na wo ko baby antentan chichiro wo no
ya ntenta ta chelo ko bebe ntenta chechire won wo de se wo move a fa hwe asensudie bi ade kro na akwakope no so won sa beka ana ba bi akore kwam te sei ana se ne ko wie okay enti wo ko na mo ni da won na hunu se enema bi nkoyie so e ma won na mo tue na wo tunu a next time no say wo ko hunu sa ade no a also side back ana hu se kwam nye ba bi a mi ko obi abom hu po bi ana ade bibi kosi ana ade mpo na metu sa na mo no emfa de papa bi amre me simple okay na nunuanom actors ne actress o mu movie na ne niam ne keka won nkro ne bari yi nyina ne twafo no on se za se maka e bia ka ho asem men so ne preko pese mi ko nso makoye movie okay men so ne preko pese me ko asieye akotwa movie okay men so ne preko pese me ko ba bia yesunsun fie bi akotwa movie men so ne preko pese me ko kwa bretu bi me pokesie bi akoye movie opa fa open fa wo lie okay awade ego nyina oni me follow by dodo no a ensa yenwo yenya payenti ena ma ware ego yenwu no waware na se sisi o mungu nsa e waware ase ti awade de awoligya de enya nuru ba bia ukoke ma ebusa da ko dipa ejaya awade no more than omo ekogwa onipa ejaya awade no more than omo ekọ register awade okay omo kwa register na so no mo besa ba beguro ko do bia ko no okobi keke yes amamre kwa kanene ya de ware na dane mame yes yako 23 dey ensa yakasi ko jini sika sisi omu jiska ezere jiska isi yako 2 dey trinsa sisi omu ko 2 triska oh yanko ni yanyade yanko hunanimu yede yeko hunanimu kokokoro no kokokobo yanko ni sikabo enti se snap ba kokora no a na de ko nananom madawroma yede hie yede yi de brewo samo hwe no na se mu hunu a na mo penu a oyede yi owo me ho okay enti bibia si a nya afedi ekotira kope no oba ne nkonkonyem e de akase ukunu wai wane na onyem e ya nim guase de omo hu se we no ne nenyem okay enuntina se oba no se be ma bi koye etete oba na na ase oburo ne ade ne niam bi a abusuafofro be ma mpacho anya bia no maje wonsa bia no debi maje wonsa nje wonsa na fe ago ba na se na etu no oba ate na abusuafo no nye wonsa ana nkotu oba yenye wonsa na oba no obi ya wade so obewa na oba no a yebetu amana ye no ho ade sa wo fansa bia ma ho yenim opo se ukofie okoye de opa bia yenim obi animo den na kire se yenim yenu hinefa tu oba na ado no a unni sika kwa akoye oba no ho ade a pensa shna pakoto fako enka ne de kesu hina nsa oforo no su hina no ye de ko ye de akoje modehie no mensani o ensa no kire se eye stamp okay ne de yi apa ya fre ahonhum ni kuro efie na nkasa abutimu no ahonhum omudi ka de chichiri kuro ni mpanimfo wo mu no nananom nsamanfo ya busum ya sei ye nana mpanimfo na ewu ko no ye bo sama bi oye papa no enam nanan be ma asomasi abo so obeje na wade ewu awade a wo beje yi munsanie muni na chi asetena papa onya hoden okwa awade yi awomra asomdwemra sikamra ohaw ni nkonnua bi anko achechire okwa wontu kosua no wale ko onwono no be me ya obey ye de hye ye kwwale nin se na bra bonye kura ensa ye de mamu na nam sabafo mo mane wo mo na munya bibie okay ti be ma no na bra bonye kura oni adwuma ya okwa na sa pepe oni adwuma ye na mo ho ope wo petokwa open tokwa de open tokwa
Opa ante na minum su. Ina wade nyina dari TV so no bedu. Ena wodi wo sai style be no ye wo odu control ho o ma wade ande o sage fo o ma mo akoda costa papa bi wade na asem call TV so bi sa na say ejade na de na ma wo say wo wa ho edey e wo na ne ho e wo no no say presenter ne ho say bia wo bisa me kwan so me se na ne wo wa ho wa bra nim dia me de bai abrabo ni jam no hu dia wo ka ya sebo ti nananum kunsa awade egu nyina sunsum bia nsu bia nyedei enyinam sunsum bia nko omomoa okay enu ane so mo kwa aware ye no ti enu ane se egu no so fo abegina ho no abompa ya hiri baba wie ene ye ma titiriu ye busofo cha ye kununom ye busofo cha ye maame no ya sofo beka ne no ye me sofo se minimum oba bi ni kunu se eda se woni ni sofo se eda se woni ni kunu da nti ni kunu ne ba wo se ni sofo se maame ne wonda no me bra ne na ne ma pa oba ne na asase ye no be ma no ko no ho a o se me mpele me yale no ye sign be ma no su start ehunu se edwuma die se na de bia wo ye na eda se wo force wo ba na fi wi e kire o se me sofo se eda se maame ne wonda sofo se no ko wa na sofo no gina bi kuma na gina fa enye sofo no mponso ne hira wade ne su no wo hira so kra wo ye nyankopon sofo ne hira wade ne so sofo wo ye hwan wo ye nyankopon wo ye hwan wonte sa wa aya adum bi akwanya bi ana wanya ene nyame di ama wo se konfo bi abejo na mabere na me ye de oboa untimi je hwe aya adum bi ene nyame di ama wo wo ye sofo asa wo ye konfo asa wo ye manama asa e dia na wo jiri bi ase unya hwe ira nyame na hu mobo na wo tumi fie bi de dai amma wo na wo diri nyina ma ka ne ka ba dai ka wo betonga na yesu mpo de hwe ase na wo obi so ka yesu mpo ya bona semnyo na wo osofo enti bi ase wo yesu tun fa niema bi ni ahonyade ni niema bi nkwakwai ho bisa wo ye de ni a you go die just one day be da ni eja be sore eja bibia ho what you say na onyankopon nim dia wo de ama ye ya na boye se de dwonso abo akokoro ene ye problem okay o ko ye moving akogina nsuom ho na akoye nyankama na ya na ensuo na akogina mu no unim de eda no kura pa hodi ko nsuom no e bia na nsuo de na krada eda ye mfa nkomu a obedwane ne ma enso na wako hia enu ane so mo pelo ene driver ni kaka oduru ba bi nsuo bridge so a o ma ben o kaka na se oduru bridge so agba ben o so ba ben e bia honhum bi twam be ansan me fa se efiri ha ekopem be se tano fie no nya nduru ho kra no no agba ben pin sabre no speed no no ayede what so ansan wo twam se mo wi ase uni mo ho Debbie, me yine. Sana do no anim. Me yine. Devening, the accident be sisi nyina no. A mistake na driver for ni. Okay. Uduru bridge so. Uduru baby ensuo wa, ubeduru wa ben. Edura na dwo. Now the cake twam na uduru baby ensuo wa. Ubeduru bro kakra so bebe bridge no. Dum light no. Fine kakra. Le jira kakra ansana waso wo move. E bia na ensuo no ne ma. E wo ho e dware ne ma. Ewo pan na say we nyina mko driving school ya yenchire omo mko driving school na me chire no say me chire driving school mko ya yenchire omo na driving school wo djuma de we ye huhu driving school huhu driving school asie ni so tina accident ta sisi ba bia ben show da bia no okay obo ha na nsuo no ne mana omo e bia we no omo cross omo afam nti wodi mi ka omo obesu ka na to atwene wo kremu abo no tini nyina ye nimdi ane nananom tetewo na omusua tetewo driver for ansa no de ka benya accident no na twase bibi na bi asi lemra ezi entansi do de ka na mo na duru ba bia sebe ensuo da wo so to boase na ba ben pin kakra speed no ma nko fom sana otwem
Okay. Bridge so anadwo. Udura. Driver ni bi o good no. Ona say na me free ayiba. Enkrai ayi what say. Na me free ball girl ba. Driver ni no good pa na me to front o. Obebe nsuo no oye ya no duma yiri kaka no oye ya light no. No asaso. Okay. No move. I said they are wuchire Wa makafra. Wa se bibi. Ya ka bibi a kire no. Ti sa driver ni we no. Ento 20 min to da. Okay. Na ka obi de ka atwam. Wo de ka bi twam seconds na an roba fa be jino na kunkum mu nyina agemo ne ma no musika. Na obi atwam. Mo aben. Ni nyina ye sunsun mu nhira ebu a wo de mema no. Na omusu hira so musuo ne esa bi anya dai. Eni wachi ye ne ahonhom ne nam. Okay. Okay. Tu ni pa no kra no wo ye sunsun, wo ye honhom. Say accident we be nya kwa driver ni driver so mistake. Ma me asem na me ka kire wo no. So ati. Ati ase. Onam na wati ehwa bi. Ehwa na woti ye no e kire obibi. Sa bre no. Wo de sa onam ne se unya cent bi a. Wa wu se ba bi a wo kona se ho na ye du at once. Okay. Tibeti bi a na wa break kakra. Ansa na watu aso. Watu aso. Ma sunsum ko na etwam no mesin ko de baby. Na so ko baby. Okay. Unam no wahwinti pori. Wahwinti ya no gya ho kakra. Nyaso wahwinti ya no watu ate na akọ. Wahwinti abe moment na be wahwinti no a gya ho kakra. Na okra hwa wonan no sa ate a. Sa ate sentie once na wahwinti no. Eye bibi na e kire wo se bibi be kroso. Ti abon kaye. Bibi be kroso na wonan no so ti ana ese. Adisua na ye we no e adisua kase papa. Oba jina ho a wonye de won twen. Oba wodi be so. Engineer ne adwaman. Ohu oba na ohunti a. Oba jina ho na se. Leso ohunti a. Onfa so oba jina oba nti oba wo so ko. No kore. Na obi ti to oba nti di osi sore kono. Odeshi. Leso na say ye ti taxi m. Say e ya kwa na oba fro taxi no. Oba bi otimunti no open no. E the taxi no ko apeja. Akongwa ya oba ni si ro sada. Hey. Hey, e ma so Yankopon mo power so. We shiraye. O power na so papa. Oba. Na so wonu so oba mo na mbo Yankopon. Ye na ebo onyankopon. Se ni se hu. Yes, de ebo onyankopon. Yes. Mo na mbo Yankopon. Arentia. Enu ntina wo ye sofo, wo ye konfo, wo ye malamu, wo ye hwayu, wo be hwiase a eyoba, wo be nyina cha eyoba, waso de be gina eyoba, wakom be gina. Ene anopai e de be ye mobile money. Be boala. Oba bi twam o hwani din nam se, e oda pa na wo hwe oba se, wase me ye nipa. Me wo feelings. We feelings. Sensamfu bi odi ni ho ano. Yeah, o se wo nipa. E oda o. Ai. Na da de se bi ne be man so. Na me se e da hwe ho so ai. E da ye nhwe ma na asa o te kwan ho na ma na twam ahwe o mo se. E ma mo na mo bo Nyankopon. Ti ewiase be ye yie e be kosoro e be hwe ase e be gina e oba. Be ma be kokko bokro do a obokro no de akofare guest. E de aware e de bia wensa. Ensa na o we no ne ma so na ekowie. O de kotoka papa bi no ne ma bi achele. Me boa. No correct. Enti wiase ma mo na mo bo Nyankopon. Okotofo na kese na ma pen. Ene de e ma so de aba wiase ahwefo de ma aba wiase na o mani iPhone yesi be de iPhone oba bia ni chiri Ghana for ma o ai no ye ai ne di kai no bo nsam kro hemu apo na ya kanche ai no oh ya akoma no aya sa twam mienu no sa ene ye nyina o ai no ai ne ya okuta ai o ma 15 kra maji so okuta ai mesa kra da wase so okuta ai ha me kra ai e be kakala kodobriu ayefo enti be pa chew se wo ye bibi na ba bi aye honhom bia no so so kodi odwumadi o ho a pepanyini bi pe odi onimdifo bi me ka me kire konfo me kire abusua panyini bi me kire wohene bi me kire obi a onim amamre ne amane manenko bonka ye mawo manenko yapa ye mawo manenko sina bibi mawo sa no asase ne mpo no sa wo masai ni die no a ade na wo ye no ewie pa ye ma papa
I will say an annual program a year. We was for the junior pope, the one Nigerian. Yeah. You shows no way. Yeah. I can't send the Nemum. Nina say, O man fatty at Impona, Mamma, Mania Council. Then could be put out the passy in Kunua. Can show them my prices and Shuroso. We didn't see that. And Yenny, I appear this one, any in Kubia, any young couple, the Ayay home. It be here. Na mami misa we answer answer na yapon on say Vivian Joe yese o yese bibi bon ho ene ma saa de ne to no nti de awachire yi say yete pampan bi saa na nipa no onye den ono so nya ho saa ana na wunya sign bi ya wunim se sign na wanya no enye nipa e na aye na ye sign bi a enya ade bi a stranger at the moment no kamano tum se bibi na wo ye yipo agina hodin okay ana ma otuo bi na wutum pa ma distance bi nya dai emrem okay but mfo wono nke cancel bi me ka se kra no e bi a o kan se ade eyi bibi bo ha ni ade a wayo sika se won kana no mtumi me ka se kra na bi a o kan asem bi wom ana wo retiri mu mpo a ekoye challenge abia bi a wa mu o challenge so atiase woza wayo si o yeni patete o enso na dwene na akoma ne kuta ni sunsumo no nim nti bia se wura anama akora mento bo mo no e bia na ofiri dodom wate nti eno no wuru saa sai bia na e ma wano sa na motuo bi na wutu so a gira ho prekope na se saa sai no so duru a na panyini bi na bi wo ho a na kadim difo bi wo ho a koboka se nana no modawuru mo asuo onana nom we de ye be pia no aduane o ti modawuru ma ba ya ba ha nyina modawuru ma ya mamakafra sabi enim at the moment ya be kase asuo onana nom e bi asei no se sunsum me ba vem kura no ana bibi a at the moment abosum ni sunsum ni wo se ye yi nipa boni o okay ana mu di boni o enipa nti no mo ho ntire so chigifo ni wo no si abo obi dua ye bo obi dua eni wo se abo obi dua se nsuo no mekum nipa no no kura eni ho nti ena nsuo no be ya adwuma ba no koda dadi na abosum ni wo se boni obi adwene ye se me ko bosum so boni na mekodi adwene nya adwuma okay bosum gira ho ma pepepe ye justice okay but what you say eti se wo bibisi na bibisa na ya oh wonu say bia na wo ko ba bi kura no na wonu say bi wo kwa mu bia wo kwa fom kura no wonu say de ma hunu ase de bibi no na no madawru mo nana ebi am ko pe bibi na ba da bedie ti misramu a minim se na da boni o say ye de ni o madawru ma misramu o ma me kwa na me ko pe ma no aduane na me nya dai bibidi e ka chiro plane obekọ aba utiri kura mpawo bibi anyew umpolimpo ni nipa no no anim se ba bi a me koro ade nye obeka nsamfu mpo be ye gi sensem ade na nsida na okọ ne baby na ne ade besi ha ewusiafo aha ne ade na nkomo hwehwe no so ebesi wayosi eye Kumawood actor ensem bi a ode begu monten so awo kire se omkotwa asini na nsem ekosi wo ho ene dia eto ye nuaba Vivian Joe Lawrence eno ena nana ede mu nkyerɛkyerɛ eba into saka video ya no subscribe to channel no Yekesi Media uwi a wa like no wa share fe ja comment or comment section no fama me din ene nana ya ade mesanso ni wodi nhye mu bi makra